5 činjenica koje niste znali o Ninja kornjačama. Svojevremeno su kornjače imale anime specijal. Specijal je imao 2 epizode, a glasove su pozemljivali isti glumci iz japanske sinhronizacije. Pre nego što smo dobili čuveni serijal iz 2003. godine, Rainbow Studios je napravio 5-minutnu pilot epizodu u CGI stilu, ali projekat je na kraju otkazan. Kornjače su imale crossover epizodu sa moćnim Rangerima. Kod nas su postojale čak 3 sinhronizacije originalnog serijala: RTB, Quartet Amigo i Studio Prizor. Najikoničnije su RTB, koji su sinhronizovali 65 epizoda, a Prizor sa čak 118 epizoda. Kornjače su u nekim zemljama bile cenzurisane i prikazivali su se pod imenom Hero Turtles. Ova verzija stigla je i do nas i emitovala se na televiziji Pink. Ako želiš još zanimljivosti o Ninja kornjačama, pogledajte videe na mom YouTube kanalu.